Kilai seng bakun thup ya ka KSU, RBYF, bat FKJGP, hapo ka jingalam khmat us center, doloi president ke FKJGP Western Border Area ba receive pator, president ke KSU Western Border Area, samna Rishan Nongtri, president ke RBYF patar khmat circle, kilami isya khmat ban pendram jur ki riu transnam ki badon keti ban penyap ya uhebrit kit borlang marbanyang hakasnong tangar, nakal yang jong kita kilai seng menta kasini arpu tarik rempang kira lek ru ban yakendu badu officer in charge ka patar khma police station bakum ki bor pulit ki de ban shim khia bat thwet ban kem mi ki runar badan keti hakate ka kam hakaba nakal yang ki bor pulit hadu menta kimpat shong thaj ban thwet ki runar bat sedang ru ban yoksa ya ki runar badan keti hakate ka kam nakal yang kita ki laiseng kira lidru ban yakendu u sordar bat ki kemi ki kpajong ute u hebret basha penyap hakasnong tangar bat yoru ban net ngolam rengkat ka jingerap ka baret khamtam ban tip ya ka jingja ka babnya na ki kemi ki kpa hagaba kum ki laiseng kinam shong that kat ba ka an kampat la ban ai ka jing bishar ka bahok na ka benta u hebret kit borlang to nakal yang jungi ki laiseng kiba kentup ya ka FPP KSU RBF adin bangilawan benjurip benpet ya ke jinja ka pasusi ka sung tengar nang ta ka balaja ka kanyo tering jong ni unai pementa ka ba woi ni ki hebrit bekateng kit borlang marben yang langat ka ka jinja ka pasusi ka ba keriu trang senam kila simno ya ka jim jungo ka bangim la bentip na ka daw punta nak yang jungi kilai seng ila percang bende wat jingtip ko tikna na yang jong kimi ki pa dan tak soda senong jong ke senong bat ki bayi ngasem adin bangiliyo ya ke jingtip kababia ndre wat lang kataru nimpat la ban ai ya ke jing insya ko tikna mano balale ya ketika kam ke nomor kata ngilawan ban ya kendu hang ya police station man ya kendu ya winchat jong ke police station sarkundeng banwat ke jingtip ko batikna atau bahkan ke jingja ke basusi ke bajah ketika sini kalong hadukan no dari hadin bangilayo manikren badi inchat jong kan ke police station layo ya ke report bairu empat la menai ke report batikna namar ba empat yo ya ke report na postmortem nak liang jong ka department dan nak liang jungi kum ki license ngidawa ba nginyo ya ke jing besar ke bahok nam ta ke jingja ke basusi ya ti hebren baka departemen ke basim yang kena jingkli kan interpat bukan le ke benkam kan le ke bahok na ke mata banyo ke jing besar ke bahok na umta ke jinja ke fungsi bat nak yang jungi kilai seng ni dapat remjur ya kini kirup sang senam ki ba klem da pek klem da besar su klem da don su ke mesim ti bro ti blai adu banasim no ya ke jing jung ti hebret yang jungi nomor kata ngi pau ke jing fungsi ke jur kum kilai seng yang ki bepek na ke mata ke bah kamiat ke imlang ke salang jung ke dong bakahan ke jungi ngidawa sa kibor ki bepek bakin sumha benle katkum badai benle klem da pek sene catai lene klem da pek siliang khamat dai bakin sim ya kata ke jing besar ke bahok bangin yo ya ke jing besar ke bahok kamtam ya kata ke ying ke pemat ya ke jing susi